بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Yan ay isab kita ni mga timang horan kakasiha ang Islam. Yan ay isab kita ni hatirana ni kapag bay mata sa mga TV. Programa sing kita ni Ad-Da'watus Salafiyah. Ini panawag-tawag pagpasampay sin akida si mga sila amuin kasahabatan sin kanong mga to alayhi salatu wassalam. Insyaallah ikaw na tumatupad pati hundan sin kanong mga to alayhi salatu wassalam. Sarta yari kita ni Bihayaon ha Islam TV amuin programa sin Darul Salam Foundation hapaguhanan sin guru nato kalasan nga katuan Sheikh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yari Bihayaon ing guru sin kita ni kalasan guru sin kita ni mulia kaya daraot amuin tatakaran sin kita niyo mau kay zaman na apa na sa nakabalik alhamdulillah masadya lang tabihan ini kapag balik-balikan siya sadya na amo sa ating bayan sin kita ni sumakawan na matod kaguruhan sin kita niyo siya Allah taala paglamit-lamitan sin sila na indumil ka to lecture Bihayaon pangadjian sa rayaw-rayaw siya ini na latag ing kata madrasa faculty sa sing kata madrasa muna ini ang madrasa doon hatubungan, ang madrasa to muslimin ha. Siya ang supervisor din doon haon. Kaya pinangandol ka na pagpangali rin doon haon. Sa damikian, faculty rin sa si Ma'had as-Sunnah, pagbuhanan ni Sheikh Zaid o Femya. Damikian, ini faculty rin sa si ini masa sa Adya, amuin yaon ha, ini Santa Maria. Pagbuhanan ni Sheikh Abdul Wahid Ikiram. Sa damikian, doon rin sa siya katuha Ma'had Moro al-Islami. Na inguro na ito kalasan ini insyaAllah ta'ala initupal niya pangadjian amunain pagtawahon panawag-tawag pahinang marayaw sarta damikyan panglangi pamagahi hahinang mangi halitahi katupal insuara kaniya initupal na mo insalam kasila sa pamaktaw tayo maghoransing kami yan Bihayaon na hospital sin ini WIMSI kasing kabi ina yan special yan award ini second floor award nakalabay kami kabi ito na alhamdulillah nangita sila sin programa. Kabi insyaAllah minang sa ulong may kakanap sinikauli sin sakit niya nam sin sila to dumungog sila sin pangantian sila ang Islam. InsyaAllah ta'ala tinamo na parukayon bawang paso siya sila yung panawas na maygo. Ingoro na mo kalasahan mayroon na rukayin ganakan Sheikh Muhammad Latif Bukay in topic niya pagpasampay sin inang marayaw sa panglangi ha hinang mangi fadal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله mga palangmanan ng agama Islam jadi kami Bihayaon katukbalan waktu umunay sin nasihat maniuk-tiuk supaya ikabatuk na to paamon maksud pagpapanjarihan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala ihalaw man sin dunya ini matarang ka to taniyo in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya panjari niya kita niyo manusia lupa labi na haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabilang sila sa rayaw-rayaw ummat
sarayaw-rayaw tumpukan bangin hal nila biasin kiyabay ta Quran haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kabakan nato in ayat na surat Ala Imran haumbul sin ayat niya hanggatus hangpu intarman sin Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamuani sarayaw-rayaw umat, sarayaw-rayaw tumpukan sin manusia ukhrijat linnas sarta napalahil kamu napagwa kamu pabangsa ni manusia inhal niyo ta'muruna bil ma'ruf mangdaki kamu pahinang marayaw inhati sin ma'ruf amun nabilang ini tartantu nakasuda amun bitikan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayaw wa tanhawna 'anil munkar iban manglangi kamu magpanib kamu dahil na hinang munkar dahil nga hinang dusa iban hikajul jana bang mahinang si manusia inka kahinang munkar yaw wa tu'minuna billah damikyan inhal nila na marat saya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabilang kita sa rayaw-rayaw umat alhamdulillah dahil nga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta inibiyutangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mission ipapahinang kato inamun mission dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita di makawa di makalayo dahil hamaksud sin Allah subhanahu wa ta'ala amun piapanjarin niya kita haamuin tumunay sila mong pagyanon pangdaaki pahinang marayaw iban panglangi manglangi rainay ng dainay ng mangi muna mga umat Islam biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kabakan tayo ayat sa surah Hud ayat hanggatus sang putag unong qawluhu subhanahu wa ta'ala فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa jalong niya bukon in kaaunan si mga masa nakauna rin kanyo aunay kanila miyamagad harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kimakakkal harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yanhawna anil fasad sarta manglalangi sila rin ha mga fasad manglalangi sila rin ha mga langgar sara manglalangi sila din ha mga dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala fil ard hagin lupaan illa qalilan mimman anjayna minhum buat malengkan tiyo-tiyo da kuman indain kanila in amun lapasun namu amun piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka hazaman na kaunado hati niya rin hasabab sin aun pa nakakapindain kanila inhal nila yaun timututug harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nang lalangi sila rin amun alpasad amun kahiluhalaan atawa amun dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala lidop na sila si Tuhan Rabbul Alamin katan. Sa dahil nga sabab ito, awang paroon, mga tumpukan, manglala, mangdara, kaya hinang marayaw, iban manglala, ngiray na hinang mangi, na tiyuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumpukan, amo imang daraak, sarayaw-rayaw tumpukan, mangdaraak pa hinang marayaw, iban manglalang, dahil na hinang mangi. Mga umat par iman, in Allah subhanahu wa ta'ala biutangan kita sin aturan
hati niya amun aturan sa dakuman kita magad. Amun hinang ma'ruf, hinang amun kiabay takatu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipa patatbit, hipa implement kato, way na pagduarwata. Sa tayong piyara kato, amun mag-implement, magparagbo sinamun sara din nga Allah subhanahu wa ta'ala aturan, amun kakahinang al-ma'ruf, manu siya biya kato. Kanabihan katan, din hazaman sin Adam alaihi salam, sambil pakahinapusan Nabi, amun ay junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila tumano siya nabiya kato. Hati niya maluhay na to taymaun, maluhay na to agaron impamandu nila, iba sin piaragbust kakahinang nila, sabab sila biya kato manu siya. Ununing kakausan nila hinangon, kakausan na to daysab, sabab isipat nila, biya sin sipat ta. Paglaulon, makananam sing kasanangan, makahasil sing karayawan. Tuod na si manu siya, di niya taymaun impamandu yaon, sabab hati kusin muna limikawan pa siya sin sara amun biyantang na sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasampay na sin kanabihan. Adapun bang siyamatan mu'min, bang siyamatan nangaku nagtatag-ipon na marat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan hipasampay sin kanabihan, subay niya na magtuytay maun, wayroon na hika likawan niya, wayroon na ikalawag niya dawa, sabab amun na tuwin syara din Allah subhanahu wa ta'ala biyantang pangano siya. In hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dungdungan na to. In hadisin kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim واختلافهم على أنبيائهم. هذا ما رواه إمامنا البخاري ومسلم. إن حديث كبيت سن رسول صلى الله عليه وسلم dan kan Nabi Hurairah magre riwayat in hadis magpupun sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taingan niya Abdurrahman ibn Sakhr law si mga muhaddithun yaring guru namu biakan ka tuanjak sila ini rin mga ini specialist nila na mag-urusin ng hadis sahih, mag-urusin amun hadis amun matan tuod inyaon ding hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa maayak nila inamun hadis puting, maayak nila inamun hadis hinang-hinang. Biya na sin zaman na to, ika-insert na to maniyo. In zaman na to ini nagdugto na yung hadis siban hadis, nagdugto na yung Quran, iba siyang Quran. Hapamaham si manusia. Adapun hapamaham, amun hakikat sin pamaham, yung Quran, iba siyang Quran, salama-lama. Di siya magkugdan, di siya magtaarog. In hadis, iba siyang hadis, atawa in hadis, iba siyang Quran, di siya magtaarog, di mag-conflict. Sa amun pamaham si manusia, piyaham niya yung Quran, atau piyaham niya yung hadis, habukun na aturan amun ipagpaham kanya. Naray nga sabab ini mga umat Islam. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niya, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Unuunin liyangan ko kanyo. Piyapahali ta kamu fajtanibuhu. Na, layuin niyo na. Anibin niyo na. Wa ma amartukum bihi, sarta unuunoy sabin yang daakan ko kanyo, hipapahinan ko kanyo, fa'tu minhu mastata'tum. Then inangan nyo na, hari hindi na yung kakausan nyo. Fa'innama ahlaka alladhina min qablikum bunatu. In kaya julja na, in kaya mulka, si mga sila nakaw na rin kanyo, tumpukan nakaw na rin kanyo manusia, kasratu masailihim. Mataod pa yung lugat nila. Mataod pa yung likawan nila. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Sarta
mataod pa yung panulang nila, mga kanabihan nila, amon piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamayta sin pamandu din Allah subhanahu wa ta'ala, mataod pa yung hisulang nila, mataod pa yung pangasumo nila. Di nila nasadya tayo maun, sin inyaun, tartan tutuod, daakan din Allah subhanahu wa ta'ala, inhinangon nila, mag-implement, magtatbik, sinamundi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya sampay sin karasulan, iba sin kanabihan. Mga tay manguda kami Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya inday na mga nag-implement sin pangdaak pahinang marayaw iban panglang deng hinang mangi. In hadis niya dua rin luun. Wakadhalik al-Quran damik yan in Quran dua rin luun. Long si bahasa Arab if'al wala taf'al. Ha-Quran iba na hadis amraw ni maksud. Wayron haritong niya. Bangaw haritongan niya, wala kita piyapahinang, wala da isab kita liangan, na unin para kala eto. Hati niya wayron na nakalamod, hamon, bitikan, biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasin rasul niya. Hambuk hadis, daran magkasabot siguro na mo ini, katuhan sa, in hadis, haritungan niya, wasakata an asya, rahmatan bikum khayra nisyanin, fala tabhasu anha. Ang mga parakala, wala na siyabot, amon detail to kato katan, rahmatan bikum, ulong ito kato, rahmatan lakum, ulong ito kanyo, khayra nisyanin. Pukunya to kaya lupahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga wala na sabot kato, inhukuman, inkakahinang inaturan. Sa ulong niya kato, lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, hasupaya kitari na kabukatan, hasupaya kitari na magtuyo sin kakahinang yaon sa wala na diakan kato, wala na piatampal kato inkakahinang yaon. Fala tabhasu anha, ayaw niyo na ini tusiun lawakun. Ayaw niyo na amon kung sinway kawakan nyo, baita na hindi dito. Bangoy na nasabot, ayaw na ko mag-inang, ayaw na ko isap, way isap ng lang, fala tabhasu anha, ayaw niyo na, lawakon. Diya timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato. Dahil nga sawabi ni mga umat palangunganan haarama Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lagu siya in humulamuok nag-implement sinamon pangda kipahinang marayaw iban panglangi rin ng mangi biya sinasabot na to yung Quran iban sin hadis niya if'al wala taf'al hinanga nasadya in kya baita amun kya iplak halom sin Quran daakan sarta ayaw mo na isa binanga ingkatan sin lihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom Quran iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni sa lagu-lagu ini daakan. Sebab dia pagsumbol, dia pag-atap sin Allah subhanahu wa ta'ala yung dua ini. Pangdaak pahinang marayaw, sarta ay mukalaw pahi panglang korenay ng mangi. Bihaon nag-focus na sadya mangdaak kita pa ng marayaw. Inhinang mangi, di na kita makapanglang. Bihaon, subhanallah. Magpakapamumpay kayo manan, ayaw na ba maglang? Bang masibo-sibo na maksud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo-sibo maksud sa aong criteria niya. Aong system niya, bang biya diin in pagtudyo, in pangarap. Mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ibadat. Ayaw na lang niya maglang. Sibu dasan kakahinang. Bangman kita nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. La. Bukon sibu. Tumtumun mo in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitaan kita. Matarang in hadis. Daran na ito pagdarunguhan in hadis sahih. Hasab da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqa. Papulak ka na in umat ko, umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini.
Dengha tagna kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa si mga sahabat. Nabilang na inuumat sin Nabi sambil pakahinapusan last generation sin dunya. Bilang iniumat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mapulak kanat ila 73 firqah. Pakapito ang tabtu. 73 groups. Pakapito ang tabtu firqah. Kabahagi. Unibeta si Rasul, ay siya lagi, ay iniyan niya, okay raman, la. Ibeta niya, kulluhum finnar, in katana to, paapinar ka jahannam, illa wahida. In katana to, paapinar ka jahannam. Wala na kita detail ang kataan na long ngayon yan, wala na imamu. Inyan, wala na imamu. Sa dungdungan mo, dungdungan na to in hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum pinnar, in katan sila to, manigablo, papinar ka jahannam, illa wahida, buat malengkan, ambok, tumpukan, dahil hakapito ang tagtuyat to, sila to'y makasud pa along surga. Illa wahida. Isin wahida, isin tumpukan ang buhok. Beta dahil sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kita na to mga umat Islam. Uling beta si Rasul, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Masawa. Matarang. Unimbeta sin Rasul hambuk tumpukan in the rest in kay manangatuay. Manigablo sa japapidan ka jahannam wal liyadu billah. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Amun kakahinang kulong sin Rasul na implement ko, kaya takrir ko, kaya baita ko hinangan yung marayaw, kaya baita ko yun hinangan mangi, wa ashabi, iba si mga sahabat ko. Sahabat ko yung simbol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Kakahinang niya, iba si mga sahabat, authenticated din hinang nila bang kita rumumulda sin kakahinang si mga sahabat. Nampaan sa magdalil pa kita sin mga dalil sin kamaasanta, sin kaapuanta, sin mga hula. Uko mapatot ipagdalil. Hula long yung mga Arabyaon na maghinang day sa labiluwa na sinamong mga bida, kakahinang bida. Magpakahinang day sa blong sin mga ihtifalat, katanin. In mga hula long mulang ta ini biasing kaya hati anta mga Malaysia daran magkasabot ang ihitudyo nila magtukatan di taman dyan ipagdalil sabab minsan yung Quran minsan yung hula kaya parihala pa isabsin Allah subhanahu wa ta'ala doon na naog yung Quran doon gimuayin kamatauran kanabihan Makkah iwan si Madina wala da kita iyan na kita niyo yung hula yaon bang na wala pang kamuhin niyo pag ibadat, nakitaan hula yun. Wala na kita iyan. Sabab may ita, ang possibility niya, magsulang pa mano si alaw. Sa direct kita. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita nyo na, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa Quran, iban pa hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam, clear. Clear yung baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, mabahagi, mga tayo manguda ka Islam in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakapito ang tabtu in katan na to papinar ka jahannam illa wahida except in hambuk tumpukan din dito amuin maana alayhi al-yawm amulong si Rasul amun na implement ang hadlaw ini hazaman nila wa ashabi masin mga sahabat ko sarta kaya pasampay yan to katan kaya pasampay in mga aqaid al-batila mga akida larak napasawa kataan in mga Shia ini subhanallah sa lagu-lagu akida sa lagu-lagu amon kalaungan tasaw sa lagu-lagu akida kalaungan lampay hindi ka to masya Allah proud pa yun siya laong nga natasaw sa inyo in course ko ini tasaw para ibisan kita tipo yung guru na mo kalasan para ibisan maglibot sin university sin Jamia al-Islamia
Way kamakanta course mga ini kuliat tasawuf masalan. Why? Way kamakanta. Ang murasanin ang course Quran, kuliatul hadis, kata-katuan, kuliatul Quran, kuliatul hadis, kuliatul lughah, kuliatul syariah, kuliatul da'wah, murati na authenticated hati ko ini jamia. Iman na singkay ba na sabi ni mawad atau ini bukod dini. Ha? Sa mga kuliat tasaw na malayo na to rin namon ini beta kato si pagkarama. Sana hindi kato na fraud. Akida si mga asyaira la fraud. Kami nilong nga makaingat sin mga ilmu tiblog. Ilmu nukta. Kami ni mga makaingat sin ilmu. Amun wala niyo kaya ingatan yan. Uy, nakam sila nakaingat. Gamin sila nakaingat din sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Proud. Nang katanya un akida, syaira, Shia, Jahmiya, Maturidiyya, katanya un akida batila. Pasaw kata, di tayo maun. Halong sin 73, 72 yan to. Nakalamod na rito. Naisip pagyano sin Rasul ma'ana alayhi liyawm wa ashabi. Dungdungin nyo na inahinang ko, na-implement ko, ipapahinang ko na kanyo, iba sin ayaw nyo na hinangon, iba sin mga sahabat, kumyuro sin pamando ko. Ini mga Shia, la ilaha illallah. Paghihinang kalungan, halong sinula. Pahalyong na to, ikanakan na to, ikatotay manguran na to, si mga parakala yan. Asyaira, manglawong. Sa magbutanghad. Lawang yan mga sipat na kawandasan. Munadto. Na pangamurato kawaan, sambat na ako siguro na mo ipatomay. Misan ni kita ini, di mamatin sipat. Yung mga raid ko ini na sipat. Ini, lamukay na yung mga kaibanan. Kaya din Allah subhanahu wa ta'ala mahasod si natin. Hati lang mga kawanda yung sipat. Why? Kuray nasabyan, di taman jari long ta na pasaran ta na ba? Di na kita manglang, sinhinang nilan, sibu-sibu na saan tumudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Duhaing, aun, biasin ari na to, aun sistema, aun ini, nizam, aun minhaj, sin kakahinang na to. Di taman jari ubahunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ifla ka Quran. Kuntum khayra umma, kamanin sa rayaw nation, ummat, tumpukan, ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mangdaak kamo pahinang marayaw sa manglangi kamo ray na hinang mangi. Naglilimbang induayaw. Naglilimbang. Bukon mangdaak kita pahinang marayaw, hinanguntay ninang marayaw, bang hatungod na hinang mangi amun munkar. Nahati si munkar amun nakasud pa amun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang niyo. Amun wala na nakasud pa pag-arama. Di tato malang wala kita nakasud pa sa rayo ummat iban wala ta nakain maksud. Amun pangdapoy ng maraw panglang na hinang mangi. Mungkar. Kung sa ilin pa yan mungkar lamu bida sa jaysab. Yung mungkar ngan si mga istirahat si mga ini usuliyun amun kata langgal sara di-deny mo inyaon mungkar di mo yaon recognition sininyaon liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ihinang mungkar ito suway mo bahon suway mo lang suway mo turi pasaran nalong ta inlangon ta bida masalan example ang pagkita yan nun wayron na long ay katapik si mga tao yung bida na sadya may tayo sa blong ari tatapikan si paglasa di tatapikan si pagsudsurga la ilaha illallah in topic liyanan ko sin hinang mangi hinang bida lasa sa tukay mo ulong sa tukay mo sarta kung sira kula sinikasod mo pasurga hati di kita long di sa magtapik yung mga tao mo kung bida
hindi nila hitapik, biya rin yung paglasa, biya rin yung pagsulsulga, biya rin yung ipagganit panarga, biya din ini ka stop, sin violence, sin kahiluhalaan, halom sin society. Sa lagu-lagu ini, violence, mga kabidahan ini. Sabab, nakawa din nga system sin Allah subhanahu, nakawa din nga amon bitikan, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din nga sabab ini, pupunta tantuhon ta, inhinang niya ulong muna, bukod na sa pagkasilas. Lasa tayo ni, pakataw tayo mamuran, hali ka sinamon mga kakahinang, wala na kimugda na sara. Kakahinang bidaa, wala na kimugda na sara. Kakahinang pagmaksiyat, wala na kimugda na sara. In pagtakaw, in pagzina, in pagginumalak, lamod ito kataan. Lamod. Subay to maayak, subay to mapokus kataan, inhinang mangi, amon kapaanibanta sila, kabandaan ta sila kataan. Hadis, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita unuin karudduhan niya, in natija. Sinamon mga tao, di nila paglangon, inhinang maksiyat, inhinang mungkar. Munal bang hinang marayaw, uy, pagsabayang ka mo, pag hinang ka marayaw, ayarin mga karayawan. Bang isa, piyo pupod, inhinang mo marawaya, to sininang mangi, ano pa'y makaam, ano pa'y mahasin mo. Bangin piyo fokus mo katanin ng marayaw, di mo isabalyan hininang mangi, pag sayo-sayo mo, ayun na yun mo marayaw. Magtimbang, pagtimbang adlaw akhirat, sa pagtimbang. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Magtimbang, hiusim gat intimbangan niya, pamarayaw, فهو في عيشة راضية, na insayat to halom kamuy anan masanang, halom ini kasalamatan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun isa ingimaan, inhinang niya, na fa ummuhu hawiya, indurukan niya, inhulaan niya hawiya. Wa ma adraka ma hiya, unin mahiya, unin hamiya. Nung para masin Allah subhanahu wa ta'ala, narun hamiya, narka, naglalarablab, impasok niya. So, ang pagtimbang. Nabanglong may focus mo, hinang marayaw, hinang mangi, pasaran mo na, di, laong sin, shiir, ay mo tinggali, in pag-ingat mo mangi. Kelo pa ko nas, inamong text and shiir, sa hamanan niya, ay mo tinggalin mangi. Sa babang mo tinggalan in mangi, kapasaran mo, di mo kaya nga tanarugtol mo. Ang kanan, balance. Unawain nilang marayaw, monitor mo, unawain nilang mangi. Banglaw mo marayaw na sa jakatan, okay raw pasarin na mo mamangian, pasarin na kida, ununan Shia o kirasan, Asyaira o kirasan. Okay. Bangaw batila, bangaw larak, di mo manjari papagkabuhupon. La tajtami'u ummati ala dalala, di mabuukin ummat ko, kanaungan. Di, manawag-tawag ko lang muna, makabuuk na kita. Pag inang nasa jamarayaw, sibu-sibu na yung maksud. Di, sabab awon tuod, aturan, amon bitikan, asupaya mahabuuk in ummat Islam, bang sila harap na pa Quran, iban pa hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, otherwise, maundayin kahiluhala, maundayin pagpulap kanan. So, wala kumugdarin kaida, inakida, sin kakahinang nila. In natija, result, sin kakahinang, sin mga sila, di manglalang hinang mangi, unzur al-aya, kita in ayat. Fi surat al-Ma'idah, surah Ma'idah ayat, kapituan tagwalo. Qawluhu subhanahu wa ta'ala, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
lianat imanga sila kafir, nagkukupul. Min Bani Israel, ang mga panubo sin Israel, ala lisan ni Daud, amuin kiyabay ta kanila, harila sin nabi nila, Nabiullah Daud, kaya paratungan kitab. Wa Isa ibn Maryam, iman kiyabay ta kanila, ininang marayaw katan. Harila sin Isa alayhi salam, anak ki Maryam, dhalika bima asaw, wa kanu ya'tadun. Haramik yan yadto, asaw. Simulang yung mga tao yadto. Wa kanu ya'tadun, ikaunan nila, nang liula kadasara. Amunlianan ka nila, di ipapahinang, yadto ra. Inangon nila ra. Di nila pag mainun, ininang mangi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Inkaunan nila, alari sila magparuli. Sininandusa, mungkar, mafa'alu munihinang nila. Labi sa ma kanu yaf'alun, sangi worst amun kaaunan sinahinang nila ito. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na mayta. Hati imyan ka ukira. Pasaran tanan. Sibu darap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi sa ma kanu yaf'alun. Sangi amun kaaunan nila, amun nahinang nilaon. Kaya pasaran ito yung langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-concentrate at yung daakan. Nampawala, wala kumugdan bihat turapos sa kapag agaron na to in pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayaw, iban layuan na to inamun piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang bangin. Mga umat Islam, amo ato na mga result. Kakahinang di taman jari jaw-jawun. Di taman jari pahil-pahilun. Impangan nalita in kita yaon naman ha lambung sinsara. Yaon naman halaw man sin payung sinsara. Puno kauhati malayo na. Nakahinang nasing kakahinang di tayo mahusil sara. Di. Ayat sabuton na to. Informasin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki pa mun kakahinang pag-concentrate tahinang marayaw, iban pag-concentrate lumayo hinang mangi. In ayat kya baita hadith sahih لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية فرمسن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. In ayat ini لهم يا أبو بكر الصديق قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بإقابه أخرجه الترمذي. لهم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ayat amun siyabot ini parmasin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum ya kamu mga namarat saya parehalaan yung ginawaran niyo protekin yung ginawaran niyo la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum wayron na makamudarat kanyo isyusupay mang laong di na makaril ka niya ito kamudaratan, isyusupay mang din kamudaratan, idha tadaytum, apabila kamu kahidayatan na. Dihay nilaw si Abu Bakar as-Siddiq, nagsabdalong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, قال إن الناس إذا رأوا المنكر
imano siya, bang siya makakita sinhinang dusa, mungkar. Dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala falam yughayyiruhu, wala niya yuba, wala niya tulyang, awshaka Allah an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Para tunganda sin Allah subhanahu wa ta'ala saplagun niya sin bala niya, sin iqab, sin paminsa na niya. Saplagun. In ayat kya baita ini hasurat Al-Ma'idah ayat hangga tuslima law ya Abu Bakar As-Siddiq habita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imanu siya apabila kakita nila hinang dusa, hinang mungkar pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila yuba, wala nila liyang, paratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, saplagun sila sin bala niya, sin musiba niya, sin iqab niya, sin murka niya. Yaqul la yadurrukum man dalla idha tadaytum, amunin panganan nila, wayro na makamudarat kanila, wayro na makarihil kanila kangian, isiyusupa hindi mihil kalaungan kangian, apabila sila kahidayatan na, hati nga, wayro na pakialam nila, alaw nga, kanasan, kami niya alam hidayat na, di na, siyabot si mga ulama, labi luba, tiyalikhi, سماحة الشيخ بن باز ina rin niya minal hidayah dahil na mga hikakawa mo sin hidayat ay ikaw magpusus daw muna yari na sa inyo ako nag-ibadat okay na sa inyo, wala na sila usandaan sila natuang kiling natuang kalam atin na nahilwala na longi Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala من الهداية الأمر بالمعروف والنهي من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دين mga hikatubod sin hidayat doon kay mo. Hikatukbal sin hidayat doon kay mo. Subayra ka mag-produce sin hinang marayaw, mangdaak pa hinang marayaw, iban manglang ka rin na hinang mangi. Bukon ko magpasad. Law mo sibu-sibu na sa ni maksud. Magibadat na sadya kita. Simu-simu dahil kalakihan ta atau inyaamot na to Allah subhanahu wa ta'ala in hidayat kabakan ta hapang daak doon na hinang marayaw iban hapang lang hinang mangi dahil nga sabab yan mga palangungan ng harama Islam wala yadurru nas man dalla wayroon na makahida wayroon na makalaw makamudarat makalil kamudaratan hamano siya ihisisupay manglaw idah tadaw apabila sila kahidayatan na wastaqamu iban nagpatutog na harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar sarta amun mangdaaptod sila pahinang marayaw iban manglangi sila day na hinang mangi ba'dun nas longi Sheikh bin Baz ba'dun nas kay banalong amano siya yadhunnu annahu idah tada يعني إذا أدى الطاعات الخاصة لا يضره من ضل وهذا غلط كما قال شيخنا شيخ بن باز لو نيا الناس كيف نمان سيا بناتو دي سيا بان سيا كهداية na imaksud niya long nga ida adda at-ta'at al-khassa mun nakatunay na siya sa pag-ibadat tartanto na sa kanya nakatunay na siya sa pindakan panganal niya tuki na, way na makamudarat ka niya, way na makalong ka niya. Wahada galat. Inyan long ni Sheikh bin Baz, khata. Wrong. Wala umamu. Wala. Amunin panganal ta, nag-ibadat kita, naghinang kita sila muntartan, tu kakahinang ta. Wala ta na piyaro limpang daak pa hinang marayaw, wala ta na piyaro limpang lang dahil hinang mangi, nag-aagad yun. Panganal ta kimugdan na to. Wala pahati. Wala. Sabab amatin mission ta. Mangdaak, pahinang marayaw, iban manglang, dahil hinang mangi. Dahil nga sabab yan. Mga palanggungan ng haram Islam, amo yan, tiyatanggong na to, haba ka na to. Responsibility na to.
insubay kita umalok para kalain. Manginbait kita patao, binang marayaw, langon ta sinika mula kanila. Ayaw ta pasaran. Dakon tara sa dya maginang marayaw, sakalin hinang mangi, di ta sila kapaaniban, di ta sila kabaytaan. Subay, hibayta ta kanila, aun dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangdi da mabiyahad to, iniangan-angan takatan ini mahambuok. Narit kita mahambuok sa biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dalala, di mahambuok in umat ko hakalawungan. Na intumpukan kapituan tagtuyad to, halang kalawungan niya to kataan. In mga kakahinang bid'a, kullu bid'a dalala, in kataan sing kabidaahan, inhat sing bid'a, kabalik-balikan na to. Amun hinang ba, guliw, untang pag-arama. Ang pakaiwanan, katawtay manguran, ang may tadi imyan haram na sadya. Na haram na sad to. Sa, ang piagbidaan na tiyo-tiyulong si mga usuliyon, in haram, iwan si bid'a. In bid'a, nga sin ibadat nga. Amun, wayroon, Xerox copy niya. Way copy niya. Way original niya haaramayaw. Biutang sa jamat to Ang painukuman haram, aw nasa lalaw. Imag inumalak, imag kaon, unod baboy yaon, haram. Aw nasa, leng hatak na padto. Leng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw nasa lukuman, haram. Namatawakkal pa yung kaiwanan. Imian, na kung sa mga bida ay celebrate hakakahinang pagbuhay a Rasul, sin pag-Israwal Miraj, sin pag-Nispo Shaban, sin pag-tulak bala, sin pag-tulkin, kung nasa mga bida. Yung bida, kung naman magkaumbaboy, ay matampalin ayat. Haram. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Hiyaram sin Allah subhanahu, hiyaram kaniyo al-maytatu, amun mga kataan patay, binatang, wad-damu, iba si mga rugo yan, hiyaram. Nampa hindi mga kaibanan, ano siya, inumon sa dilugo. Dinuguan pa nga nagpabihan. Nahasyara, sinakam Islam, haram yan po. Walahmul khinzir, unod baboy. Amun, ini, di maambating virus doon, amun lumi, dakula, yaw doon. Hiyara masal sinsara, aw nasal punan niya haram hukuman. Ang paimbida, amun, hibutang ta, hawukul namud niya. Sa inukuman niya haram. Bangkaw na kainang nasibida, hukuman niya haram na. Wa kullu bid'a dalala. Naingkatan sin bid'a amun bago hibutang mulong mukiraman. Mamuklasan kita akida marawrasan. Ingkakahinang yan ukirasan. Ikapakabuk siya si mga nagkakalo, ikapakabuk si mga malayo. Mataod pa way amun masyru'a, amun nawakto sa sinisara. Manjari kapag puhon si naglalayo, manjari kapag sulot si nagkakalo. May talumang pa siya ng mukunasara. Mataod dan. Banga mong daawahan ta na sa dyan na asal natin sa danahan ini kuwan. Hanggang na mga umat Islam, ibiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa butla tuhay noon, fa inna ma ahlaka in kajul jana hazaman na kauna to kasratu masailihim, mataudin lukat nila. Pandawan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, iban mataudin panulang nila kanabihan. Kaulama anbiya'un siyuso lang. Baitaan sing pamandu marayaw, pamandu al-Quran, pamandu hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyuso lang. Intaliun marayaw raisab. Ikapagabuo. Kakahinang sin ini mga kaapuan, kakahinang sin mga hula. Nin Rasul imi sasabuton. Nahinang ba sin Rasul? Nahinang ba si mga sahabat? Wala nila nahinang sa pantun. Narak ba kita maghinang? Di, misa sa buton, inula Malaysia maghinang. In mga Indonesia maghinang. In mga Syria maghinang.
malayo. Bisan talis po kung malayo. Na, di kita nyo hamon, di na kita ini limikawan at di na kita lumagpang mundan. Sa mga amoy ating kiyabeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabangta tululan naman, inamun panglawag ta, manad to, majali, na majul dyan na ikaw si manusia. Ha? فإنما أهلك الذين من قبلك فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. Matao din lugat nila, matao din sulang nila, ang mga kanabihan nila. Na rin nga sabab ini mga umat beriman, kita ini maksud ta, lamod kita rin ang mga magpahalik sininang mangi. Lamod kita rin ang mga mamanda sininang mangi. Bangin fokus unta sa jamarayaw, insyaAllah, of course, pag-inan kita marayaw. Sa inamon part ta hikarwa ay utay sa beto kalupaan manglalan kita rin ng mangi hasubaya kita makasud pa mun sa rayaw umat amun nabi kiyabay ta kato alam si Quran sa da napasawa kato si Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi ni mga umat beriman subay na to ini di bukawan dihilan lawang inamundan maka dihil pa kita ganap kapag-agama. Magangkat tangan na sa kita, ununo ni kya ba ito? Amo natin yung sipat sa raya sa mga bariman. Ununo ni kya declare. Declaration sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kya ba ito? Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Yung na para kala. Nabanglong ta, lagan ta paraan. Siru dasaan. Bangmanya tumajari kakahinang ito. Why? Na matao din mga manglalawong hasaman na to ini. Ka na sa jaway bidda si mga dalil kaon ko rin ang Quran. Ang yari mga dalil Quran. Sa kalimisan talis ko po ni maksud malayo. Kaan ko dalil din ng mga hadis malayo. In hadis ang waktu day maudu pa. Di kita umang unin hadis. Pihaon yari mga kauruhan hadis kung nila para ko kimita yan yung mga Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita umimaudu lawa min hadis ito bang batta kay manan kuma kaul si mga ulama ang pamugtunin kaul kaya way tayo sa blong ngayon Imam Ibn Taymiyyah bang ko maghinang imaksud mo marayaw tumbasan ka ito yuto din kaul la ilaha illallah in tawakkal manghimuting nga mga kaulamaan ang ulama basti ka na pag-agama concentrate na pag-agama sa kaula-ulayaon nang jari siya nag-approve siya nagmuafik siya sa kabidahan niya minsan hati ko magbasa kitab wala na kami isang nakabasa sa hati ko asawag sinaw ni ikhtilafat pagpakabasa kami tiyo-tiyo pagbasa na mo apanag nasa jagi kapan sing kitab tumampal na magtimaksud si Lon niya hati ko yung kaya ba na magbasa kitab kao magtinagi itong ang kansa wala kaya nga tamo ni maksud sinaunahan ang kuno kaulian kitab Iqtida Siratil Mustaqim kitab Ibn Taymiyyah ato kitab Ibn Taymiyyah banglong nga marore maksud mo palahu ajrun azim untuk mas murakula ay wala misan siyong pating bisara iban ha mukaddima sin qawl sin kitab sin hambu guru rahimahullah ta'ala Sheikh Ibn Taymiyyah kaya ba itanasal dito imma nga kakahinang bid'a nakalamod na dito pagyanon na yato amilong angan-angan mo pamarawiyat to tumbasan ka tumbasan ka sa laalal bid'a kung naman pag-innovate mo ito sinsara. Sa kaulaw lang, nagmuapik ni Imam Ibn Taymiyyah. La, hapanagdan, kitabya, kautay mo na kami Islam, basta marayaw. Mahinang ko rin ang mga hayanat. Mahinang ko rin ang mga magpuputing. Yun, kaya ba ita matampal. Misa natin kung magukat yung kitab Iqtida Siratal Mustaqim. Kami, murid na kami rin kayo magawa sa kitab. Katikuhangan, kalukusan, makaasuhangan, kaguruhan si Maana. Pagkita na mo ang panagnaan, tumampal na magtuwi. Ito. Pawas sa mga mukaddima, unilong sing kitab, uninday ng mga piyanglangan niya, ito na magtuwi.
inya to syarah explain aun complete explanation niya sa YouTube sa jasing kaibanan kaya hada khayana hayana teturakula iftira ala al-a'imma ang mga kaimaman ng niya magala syarasin Allah subhanahu wa ta'ala na mga umat Islam ayaw na to na ini ang urulon naman inamon kakahinang sintao inurulon na to naman inamon supaya kita di kumangi ha both side bang sara na sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan palong sin dunya ini kumangi na paman ko hasara na sin Allah subhanahu wa ta'ala kusari na mo bisan pa sila nagdukan na kata bang isabi maksud ka sa bunana ang waktu para sa undahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabang inyangan langan mo amon kalasahan ko si mga tao yaon atas mo pasaran atas burug turun inlianan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang waktu yung mga tao yaon paruhalon da kayo nalawain pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam inyag tuloy na mga ika mga mag-ubat na ika gam-gam sinubat sinamong mga kayo-kaywanan amon agad-agad na mara na focus kita yari ka ito yung panganal yari ka ito yung panali hati yung nato yung pagkakam in kami daon puna hati ito yung mga kaguruhan ng mga admuro ya kada Sheikh Muhammad Shakili dapat katuan sa kaya Muhammad in kami bukon personal inindakan na mo bukon in kami rin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon kami ini na akad kamukha mo ba kami sa ini na mo nagbaktul-tuod bukon ini pagbaitaan na mo hadisin Rasul ini pagbaitaan na mo Quran sarta misan pa isang Quran iban hadis wayron na kamo rito kiyawa na muda mga sahabat in pamaham iban sa mga ulama amon natartan tutuod in pamaham nila amon kimukugda na sara wayron kamo rito in kamo nagnakal kari lang sin ini kwa nag-translate nag-transfer sa jasin kiyaway ta sa mga ulama kiyaway ta sin hadis bukon kami tumahon mga burwa mga adrarbara nagparaton sa dyan sambat ito dyan nagparaton sa dyan sin message diara sin mga sin Rasul sallallahu sin Quran iban sin hadis sa tapiasan pa sin mga ulama nagnakal bukon tumahon na sila na magkuha sin bid'ah nasun sarihun text matampal na Quran in bid'ah in kakahinang khurafat in kakahinang syirik in kakahinang sihir in kataan lang karsara kaya wawaitan ito kataan narita man dyan ito humahon kaguro na ako sila na ako ng mga lalang sila na ako ng mga kiarilan aun pa ang mga accusation nila subhanallah kung man sila hidayat na sila Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sila lang yung lang na ang panding nila ng mga hula duwain ay ikaw namisanin kami ni Kailo murid si Mahat murid na nakatuanjak sada kuman punon na mo inamon mga inikwasing kabataan naman natin paglamit-lamitan misanin mga sasakatan si mga kaguruhan na mo inut-inut na namin kuwan mayroon ini kabakan na mo ika-continue sinamon para kala nung financial kuwan na karena pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat pagdakpay ng marayaw ibang panglangay ng mangina tatasan labing luway kaguruhan kami yurusin namon nung pamando amon kiyawa nila hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na Quran bukod personalan impiyasampay na to impiyasampay sin kaguruhan amon kaguruhan biya sinagi nila ring amahad muro na inya din na Quran ring hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam buko niyan ini tali buko niyan ini biya sinagi ko balikan ko ay doon own finance da pula own long ya di lang sila mga budget da pula la misan hati ko mag-check mari mayroon kami ni ako ini hati ko nabilang na rin ng mga gamot si Mahat ini sanga doon na po nang adjit na kasiwi-siwi sa Bilbao na na po nakala mo tiyo mag-indua kabataan doon kaya mayroon mga kita na mo ini kung ano rin ang mga baula yan
ingkamu sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa kaguruhan ya si mudir si ma'ad muro al-islami subhanallah bangsa jarungdo nga si mga manusia in mawqif in stand nila ni katan wayron sa ini personal amon dugal atawa ini aun dia tiuju si para kalap unsa amon sara ini baita yan inda Syekh Zakaria Muhammad inda Syekh Ishaq Muhammad iba si kaibanan do na maad mo na may tadya sin kasabunalan sa bang atakon hinangan isab kang iyan aun isab kapatot na mamayta sin kasabunalan yan yung kakuruhan mamayta iban man lang isab sin kasabunalan ula na sin kaibanan di mabaya mong lang ula na sin kaibanan sakay-sakay aning kakahinan nila sakayan na sa damat ko dari subay aun mawkif ta aun istanta pangdapay ng marayaw iban pang lang din ng mga amat yung istanta na murah-murahan raman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat beriman ini pakakkalun iban patattakun in hidayat niya rikatu sarta bangman kita buhiyon sin Allah subhanahu wa ta'ala amun nangangamdo sa Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa mapulak kanat ni mano siya alam dunya misan pa mahilwala ni mano siya alam masin dunya hasabab sindi sila makat sin pamando sin agama Islam sin pamando sin Quran iban sin hadis pagman kita runda doon kita magluko ligad doon sin mas magluko ligad pamando sin Quran iban na pamando sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amuratu indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarihala amuratu indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasandangan di naman na dunya labi lumahan law akhirat biya sin kiyabayta sin Rasul kulluhum pinnar in kapituan tagtuyad to halom narka halom kabinsanaan katan illa wahida wat malingka din hambuk tumpukan amun ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi amun kakahinan ko sin Rasul iban sin mga sahabat ko na mura-murahan dito na to kaon kakahinan sin Rasul habiyata niya kato iban haliyang niya kato iban sin mga sahabat niya mura-murahan mamanyad to ini ma kawa na to din ang mga patungtong kawa na mo din ang Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mawaya niyo hatihon yari kaburuhan ng yari mga kaulamaan ang nangadji marayaw himati si pag-agama kukun ulama kukun guru agad-agad hauno rin sug dito di alusay hauno rin mataod dito sumay ang mawkif ta hauno istanta nabang biyatin kagi sa mga ulama na umyan ni mga ulama jatu umyan ni mga ulama na mawbuk sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala nafa'ani wa iyyakum min al-Qur'an al-azim وأن يجعلنا في كل مكاننا على كل خير اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك هداك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.